Tubahaye ikaze kuri Muge TV tariki 25 z'ukwa kane 2025. Izi rero ni ingingo z'amakuru tugiye kubagezaho kuri uyu munsi. Turahirwa Moses washinze inzu y'imideri ya Motions waruherutse gutabwa muri yombi na RIB. Yahishuwe ko yari aherutse gukatirwa imyaka 3 y'igifungo nyuma y'uko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije ibyaha binyuranye. Nanone kandi Ubushinwa bwashubije indege ebyiri bwari buherutse gutumiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwihumura kubera imisoro ihanitse Trump akomeje gushyiriraho ibicuruzwa biva mu Bushinwa. Naho sosiyete y'ikoranabuhanga ya Apple yajyanywe mu nkiko z'Uburusiya ishinjwa kurenga ku mategeko abuza kwamamaza iby'abaryamana bahuje ibitsina. Naho urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC mu Rwanda rwasabye abadepite kwihutisha politike nshya y'itangazamakuru kuko izafasha mu kunoza imikorere y'umwuga ijyanye n'igihe ndetse ikanajyana n'ikoranabuhanga rigezweho risigaye rikoreshwa muri uru rwego. Naho Meteo Rwanda yatangaje ko iminsi isigaye y'ukwezi kwa Mata 2025 izarangwa n'imvura isanzwe itazabangamira ubuhinzi. Naho ubushakashatsi ku mibereho y'ingo mu Rwanda EICV7 bwagaragaje ko ubukene bwagabanutseho 12.4% mu myaka 7 ishize, kuko amafaranga umunyarwanda ahahisha ku mwaka yiyongeyeho arenga ibihumbi 5,600 y'u Rwanda. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bicukura amabuye y'agaciro ya tantalum yifashishwa mu gukora bimwe mu bikoresho by'imodoka birimo na capacitors. Nyuma y'ubwo bushakashatsi rero bigaragara neza ko capacitors zishobora kuzajya zikorerwa mu Rwanda mu minsi iri imbere. Naho kuri 24 Minisitiri w'ikoranabuhanga na Innovation Ingabire Paula yakiriye umuyobozi mushya wa MTN Rwanda Monza 455 baganira ku buryo bwo gukomeza ubufatanye mu guteza imbere ikoranabuhanga mu Rwanda. Dusoza makuru yacu nuko nyuma y'imisi itari mike uwitwa Buringuni amaze imisi ashinzwa gutera inda umukobwa akaza kumwihakana nyuma. Uyu musore yashize yemera inda icyakora avuga ko yayimuteye atabigambiriye cyangwa se atari uko bakundanaga ahubwo imibiri y'abashutse akisanga yaryamanye n'umukobwa.